Hello bakunzi ba Achieve Your Dreams, tugarutse kumera ni Felix muri kumwe. Kuko mubona hano twabazaniye umutumigwa, twamuzanye ubushize. Abantu bamwe na bamwe baraje baratubwira ati hari ibizo bakeneye ko tubabariza babashe kumenya byinshi biciye ku mukozi w'Imana twatumiye. Umukozi w'Imana tugwaye kaze, wegere. Murakoze cyane, turegereye. Meze neza, uraberewe? Nkaho uvuye kuvuga ubutumwa cyangwa akuga wowe wamuvuga buri gihe? Imana ihabwa icubahiro rero, niyikora byose. Yego. Ese tuvuze umuntu uvuga ubutumwa bugira igihe cyabwo buvugirwa cyangwa ni umuntu avuga ubutumwa umwanya wose? Ubutumwa ni ubuzima. Uvuze ubuzima ushatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo imibereho yawe yose igaragaza Kristo. None urashobora kubwira abantu batazi agakiza icyo ari cyo cyangwa ubutumwa, kuko tuvuga ubutumwa, abashe kumenya ubutumwa ubwo ari bwo, abashe nabo kuzobuvuga? Hari abantu babugenewe kubuvuga cyangwa hari abafite iyo mpano batoranijwe mu kubikora nk'uko tubikora. Rero batarahamagawe muri ubwo buryo, kuko birizwa ngo bamwe yabagize intumwa. Yego. Abandi rero nabo ubuzima bwabo bw'iminsi yose nabwo nubugaragaza neza ko Kristo ari muri bo. Yego. Mugize neza, tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Rero impamvu twaguhamagaje nyamukuru ni kugira ngo tuganirire ku byerekeye iyobokamana. Abenshi tubona yuko hari amasengero atandukanye, dushaka tureke ibintu by'imisigiti n'ibindi, dufatire ku masengero abantu bizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Twizeye ibintu bitandukanye. Bamwe bizera yuko Yesu Kristo iyo umuntu akoze icyaha asaba imbabazi ku mpamvu z'uko bazi yuko Imana ubwayo isanzwe iri mu ijuru. Abandi nabo bakatubwira yuko Imana isanzwe iba muri twe. Hagati aho y'aya magambo abiri niko ushobora kudusobanurira kugira ngo abantu babashe kumenya itandukaniro ryabyo? Mu by'ukuri Imana ibera hose icyarimwe. Ni Imana iri mu ijuru, ni Imana iri muri twe, sibyo? Ariko cyane igikomeye ni ukubana n'iyo Mana mubana kuruta Imana iri mu ijuru. Icyatumye yakeneye kuza kugira ngo ibe muri twe, yabonye ko ari byo bifite umumaro kuri twe gusumba kubana nayo iri mu ijuru. Rero abantu bafite imyumvire myiza iri ku rwego rwiza ni abafite Imana babana kuruta Imana iri mu ijuru. None hari n'Imana iri mu ijuru, akabaho n'Imana tubana muri twe? Nabakubwiye ngo n'Imana ibera hose icyarimwe, ntahidashika. Rero urabona Kristo amaze arangije umurimo we, yabwiye abishwe be ngo ndagiye ariko sinzobasiga k'imfubyi, nzogenda noneho ngaruke, si ukubana gusa namwe, nzaza mbe muri mwe. Imana si umuturanyi, Imana si umubanyi, Imana ni nyir'urugo, iri muri twebwe. Rero umuntu ufite ko kwizera neza kw'Imana, sibyo, iri muri we indani, uwo ni ufite imyumvire iryoshe kuruta umuntu wotekereza ko iri ahantu igihe ayishaka arayihamagara ibone kuza. Ndetse hari n'igihe ushobora igihe cyose uba utunze Imana uhamagara, birashoboka ko yo irangije cya gikorwa yose ubikisubireyo yari igiye. Ariko data yaraje kugira ngo tubane natwe, tumenye ko azi ubukene bwacu, tumenye ko ibitugora bizi, ibyo dushaka abyumva. Urakoze cyane n'ubuvugabutumwa. Ariko tukiri aho, twaba twumva abavugabutumwa bamwe ukuri nyine bama bashira hanze, bamwe na bamwe bakagufata kutariko. Ariko nkamwe abakozi b'Imana twashaka kubabaza icyo kibazo. Icyo kibazo nta kindi nico nyine turiho. Yesu yaje avuga ngo ubwami bw'Imana bwiranyijwe n'iki, kandi abigiranye n'ikindi kintu runaka. Yesu ntabwo yaje avuga ijuru kuko abantu hano twama tubivuga. Yesu yaje avuga ubwami bw'Imana. Eske ijuru nibwo bwami cyangwa hari ubwami n'ijuru?
urabona Yesu yazanye ubwami kandi ubwami niwe mwami w'ubwami kandi rero ubwo bwami yazanye ni imibereho ye ni ubuzima bwe. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amwizeye akamwakira ava mu isi akinjira muri we aba agiye mu bwami bwe. Ni ukuvuga ngo icazanye Kristo gikomeye icyo umuntu yari abuze si ijuru, si nabwo bukene twari dufite. Ubukene twari dufite ni uko muri presence y'Imana. Kuvuga ngo rero Yesu yazanye presence yiwe hano aribwo bwami bwe. Iyo tubwinjiyemo Imana ibidushize aho ishaka, kuko muri presence yayo niho yari ikeneye ko tuba, kandi presence yayo rero ni Kristo, ni ubwami bwe. Iyo tumwakiriye rero niho yavuze ngo niyo yadukijije ngo ubutware bw'umwijima ngira twimire tujana mu bwami bw'umwana wayo ikunda ari we Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo rero kumwizera ni ukuva mu isi ukinjira mu bwami bwe. Urakoze cyane kandi ugerageje kubisobanura neza, ariko kandi njyewe icyo ushaka ko abantu bamenya bari kubadukurikirana abakunzi bacu ba Chiviyo Dreams, yego dushaka kumenya iryo juru Imana irimo, tumenye n'ubwo bwami Imana irimo, kuko deje urumva wavuze ko ibere icyarimwe hamwe iri mu bwami yose kandi ikaba no mu ijuru. Urabona Imana iri mu ijuru, sibyo? Ariko kuya twavuze ngo ibera hose icyarimwe ikongera ikabana natwe hano mu isi ijuru. Ubwami nabwo ubwami rero ni aya mahame ye tubamwo, ubu buzima bwe tubamwo, sibyo? Urabona iyo tumaze gukizwa, urabona ibintu byose dusabwa kugenderamwo, ubwo niho mu bwami bwe. Tukiri aho Apotre Gitwaza yavuze ijambo rikomeye cyane kandi je numva harimo ukuri kwinshi. Aravuga ngo ubwami, iyo hari ubwami nuko baba bafite umwami wabo, kandi kuba hari umwami haba hariho abantu ayoboye muri ubwo bwami. Bisigaye kuko avuga yuko ubwami abakristo ari nk'abo nyine baturage, niko twavuga ubwami. So rero urumva aravuga ati rero iyo rero habaye ubwami hategeza kuba n'imvugo y'ubwami. Arabivuga kuko imvugo y'ubwami ari kuvuga mu ndimi zitamenyekana. So rero wowe uvuga yuko ubwami ari amahame, ari imyizerere, nje ndashobora kutabyumva kuko ubwami ni ahantu. Aho hantu rero niho dushaka kugira ngo abantu bari kubadukurikirana bamenye. Urabona nk'icyo kintu yavuze ni ukuri, by'ukuri nibyo. Kimwe rero bubigize muri ubwo bwami bwacu, izo ndimi zirimo, ariko kandi wibuke ko abari muri ubwo bwami bafite imbuto bazabera. Yego, sibyo? Isi idashobora gutanga, kandi mu mbuto tunera n'izo ndimi ntizirimo, sibyo? Kuko Yesu yaravuze ngo icyo muzomenyeraho abari muri ubwo bwami, ikintu cya mbere muzabamenyeraho, baza bafite ubwo rukundo isi idatanga, baza bafite amahoro, ibyishimo, umunezero, kugira neza, kwihangana, kwirinda, gukiranuka. Kandi ibyo bikanaryoha mu gihe ari byo twifashisha kugira ngo tugaragarize isi ubwami turimo, kugira ngo nabo bumve ko nyine turi mu mama abiri, bahere ko banamenye n'aho turi, nihaba nyine bamenye n'aho boje. Ibyo uvuga ni 100% ndabyemera, ariko ikibazo cyanje aho nagitumbereje no nshaka ko udusobanurira neza ubwo bwami. Rero Yesu aravuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo, urumva? Ni ubwami buri reyere, buri tangible, umuntu akora, ni ubwami buriho. Ubwo bwami rero dushaka kuprova abantu bamenye ubwo ari bwo, kuko abenshi bazi yuko Yesu aravuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, bantegereye. Rero ni nawe mwami. Mwandi majambo Yesu ikintu yazanye cyane kuri nose, yazanye ijuru, yazanye ubwami. Ni nako yabyivugiye ko yazanye ubwami kuri nose. Ubwo bwami rero yazanye nibwo dushaka kubona bubonerwahe.
urabona ubwo bwami yavuze ngo si ubw'amagambo, uzi icyo yavuze yuko si ubw'amagambo gusa ahubwo n'ubuzima abantu bagenderamo. Nibyo ganakubwiye, uzi bwa buzima urabureberaga muri urwo rukundo abari mu bwami batunze, uraburebera muri iyo mvugo, uraburebera muri ibyo bikorwa, uraburebera muri izo ngeso, uraburebera muri ayo mahoro, urabirebera muri iyo mitekerereze, muri iyo myumvire no muri ibyo bitangaza n'ubwo buzima. Hanyuma rero uwo mwami turimwo, uwo mwami wacu ni Kristo, ni nawe turimwo, kuko yabwiye abigishwa ngo nimuguma muri nje n'amagambo yanje akaguma muri mwe. Ubwo bwami rero ni no muri Kristo. Hari n'ahantu yavuze mu Efeso 2:6 aravuga ngo nukwituzurana nawe, ngo twicazanya n'Imana mu ijuru turi muri Kristo. Urumva habe natwe turi mu ijuru, turi mu bwami, kuko urabona Kristo nimba yobera hose icyarimwe, ari Imana iri hose, ari n'ijuru turirimwo, ari ubwo bwami tuburimwo nawe, kandi ibyo byose ni mu isi yo kwizera. Ni nayo mpamvu n'abatizera badashobora no kubibona cyane. Noneho reka mvuge uko mbyumva kugira ngo kuko turaganira. Jewe sinemera yuko Imana iba mu ijuru, je nemera ko Imana iba mu bwami bwayo, kuko tubona yuko hari umunsi Imana ubwayo yiremeye ijuru. Rero nimba Imana iba mu ijuru isanzwe ibahe, icyo kibazo turashobora kukibaza. Okay, ho tubona ni mu gihe cy'iherezo Yohana yanditse, aravuga ngo ubwo avuga yuko ijuru n'isi, abonye yuko ijuru n'isi bivuyeho. Ese nibyamara kuvaho niki kizosigara? Ariko tubona yuko avuga kuko hazoba isi nshasha n'ijuru rishasha. Rero hari n'ahandi Dawidi yavuze yuko ijuru ubwayo ari intebe y'Imana, isi kabirenge byayo. Bisiguye yuko isi, ijuru cyangwa dufatire ku ijuru n'ibyo turiko tuvugaho n'ubwami, jewe mbona kuko Imana itari byo mu ijuru, kuko deja yonyine hari ahantu yari isanzwe iri. Je nkabona yuko ubwami rero niho yari isanzwe mu bwami bwayo. Ubwo bwami rero nibwo Yesu Kristo yatuzaniye. Ni ukuvuga ngo kuva na mbere iyo umuntu yapfa ntabwo ntabwo yaje mu ijuru, yaje mu kuzimu. Ariko kandi n'umupagani yapfa nawe yaje mu kuzimu, ariko yari amashambura biratandukanye. Hari shambura imwe y'abagororotse cyangwa se abakiranutsi, ariko kandi urumva Satani yarabagifiteho imbaraga, yari abafungiranye ahantu. Niyo mpamvu rero Yesu akizana ubwo bwami yaje arabafungurira, ndetse ngo ico gihe bamwe na bamwe bari Yerusalemu babonye bamwe na bamwe bazuka mu bakera basogekuruza babo bari barapfuye. Bisiguye yuko Yesu yazanye ubwami. Niyo umuntu yizeye Yesu Kristo, urazi kuko twebwe tutari uyu mubiri, ahubwo turi imyuka yambaye umubiri. Rero iyi myuka rero isanzwe iri mu bwami bw'Imana, ntiyobogwa n'isi. Ariko rero tugiye gufatira kuri bino bikorwa, tuvuge ko ubwami ari gukora neza urukundo n'ibiki, ari ibyo ngibyo. N'abisi barashobora kugira urwo rukundo rutavuye ku Mana, ariko ubw'umwuka wera rutandukanye n'ubw'isi itanga. Yego ndabizi, ariko kandi hari umuntu ushobora kugira urukundo kurusha n'umuntu witwa nko akijijwe. Yego. So rero tugiye kurebera ubwami bw'Imana muzo abantu bakora, twakwisanga twihenze cyane. Icyo nshatse kuvuga ubwami bw'Imana si tuburebera mu bw'abantu bakora, ahubwo ibyo bakora ni ibigaragaza ko bari mu bwami, si ibibashirayo. Ikindi kigira kabiri ni n'isi y'umwuka, n'isi y'umwuka ihishurira isi. Urabona twebwe rero turaba umwuka, sibyo? Ubwo bwami rero, ubwo bwami wari uvuze turimwo, ni mu isi yo kwizera, sibyo? Ariko ibigaragariza muri uyu mubiri, kugira ngo iyi si, kuko nituja no kubabwiriza tubabwiriza ubwo bwami, dukwiriye kuba twambaye uyu mubiri, sibyo? Ndetse rimwe na rimwe hakaboneka n'ibitangaza n'ibimenyetso ariko dukomora muri ubwo bwami. Rero Kristo rero ubwo bwami tuvuga ko yazanye, sibyo? N'ubwo buzima, niyo myumvire, nuko kumenya, sibyo?
ni uko kubaho bitangwa n'isi itagaragara ariko igaragarira mu isi igaragara nyine. Uremezanya naje igihe jambo nakuye kuko ubwami bw'Imana buriho ndetse tubutemberamo tukabwisanzuramo. Niyo dutuye ni muri ikibazo no kubaje kugira ubwami bw'Imana bigasa nka atari Kristo. Turi muri Kristo. Yego. Ariko kandi umenye ko Kristo niho yavuze ngo kwanza yaravuze ngo yafashe ubugingo bwacu bishanya na Kristo muri yo mu Mana. Hari aho ivuga ngo niba hakuba muri Kristo waduhindukiye ubwenge. Kandi ibyo byose rero ni mu isi yo kwizera, ni mu isi y'umwuka. Hanyuma rero isi kugira ngo tuyigaragarize ko hari igikoreka mu isi y'umwuka, ilifo ko uyu mubiri ubigaragaza. Tukiri aho ku bwami nyine kuko dukeneye kubusesengura cyane abantu babwumve. Noneho turi ko tuvuga ubwo bwami dutuyemo. Iyo umuntu aburimo, umuntu udafite umwuka w'Imana ashaka kumenya ko uwo muntu ari mu bwami. Nta nabuzi. Iyo akubonye arashobora kwibwira ko batuye umuntu ari yinda sarimo njewe ntazi. Birashoboka kuko hari gushobora kuba ari gushobora kuvuga imvugo, sibyo? Akumva ati ibi bintu nanje ko ndabona birarenze. Ni naco gazaza akakubwira ati se iki kintu gishobora gukora kino ni ikinyabaki. Ukamubwira uriwe kameme. Hakaba nigashobora kubona wewe ugwego ubwami bwo kwihangana, akavuga ati iki kintu umuntu buryo ashoboye kwihangana birenze icyo umuntu yashobora gukora, sibyo? Uyu muntu buryo ashoboye kubabarira birenze uko umuntu yobikora. Iyi mvuga ariko avuga ukuntu ariko yumva ibintu, urabona uzi ko ari n'umuntu muzamunaganira atari ni ashobora kuba nyina atari muri ubwo bwami, mwaganira Yesu mva amagambo havuga kakubaza ngo isi ibintu wabikuye. Ni nabwo Petero yanditse aravuga ngo mugire izo ngeso nziza, ngo abantu ntibabona imirimo yanyu myiza bizabatera guhimbaza so mu ijuru nibagendereko. Atkumbe ibi bintu hari aho biva. Mayandi majambo kuko nanagende urashobora kumenya uburazwi no ku bantu batizera bashobora kumenya umuntu bakavuga ati umuntu muzi ukorera mu bwami. Arashobora kubihabwa yego. Kuko urabona n'igihe urabona na rino zina abakristo barebaga ukuntu bari babayeho, baravuga ati aba ni abakristo batandukanye natwe pe. Kuko nturuzi wewe iyo turi ko tuvuga abagenda nkawe hari igihe umuntu ari umupagani iwe ubaho nibyo by'ingeso nziza n'imirimo nyuza ntabyazi anagira kandi akabona aba muri circuit yabo, ariko hari umunsi azahura n'umugabo kavuga ati kameme ahangaha ndahuritse kabisa mpuye n'umuntu. Ndetse nibijya yumva amagambo ufite akumva akeneye kuvuga nk'uko kwawe, yarangiza akaza akakubaza ko mpati ntugira gute kugira ngo usingire icyo gikorwa. Hari ubwami bubitanga ni Yesu Kristo. None kubyerekeye ijuru wemezanya nanje yuko burya ijuru hari igihe Imana isanzwe irimo, hari igihe bitigeze kubaho Imana ihari? Ngo wemezanya nanje yuko ijuru Imana yabaho ijuru idahari? Imana niyo yaremye byose, niyo yaremye n'ijuru. Ijuru ntijobaho mbere y'Imana. None dushobora kuvuga ko Imana isanzwe iri mu ijuru yahoze. Irashobora none ntiyohimukira. Kandi tubona koko honyine ari intebe. Ni intebe y'Imana. Ni intebe y'Imana. Ni siyo ko Imana ari nini kuruta iryo juru. Imana Imana ni nini kuruta ijuru. Ni nini kuruta ijuru, ariko ibaza none uko nituye no mu mutima wacu kahakwigwa. Mu mitima aho mu mitima uvuga aho ni ubwami rero burya nahoze mvuga. Ubwami bw'Imana ni bunini mu buryo Imana izikabubamo. Ariko ijuru ni rito aho tubona kuko ari intebe gusa. Ari intebe. Okay, Bibiliya izigende ibivuga kenshi. Tukiraho turabibonera mu buryo bw'abasokuruza badutangiye kwizera. Ibo bari bazi kuko ingoro y'Imana bayubaka. Kandi mu by'ukuri niko Imana yabiyeretse muri uco gihe. Yatangiye igihe cya Mose mu ihema
ihema rihava bagira ahantu bubakira Imana byerekeye nyine ikanisa rinini cyane, ariko hagezeho Imana nyine ivuga ati bwira Salomo bati njewe sinoba mu ngoro yubatswe n'abantu. Bisigwe yuko Imana yaje kuba mu ngoro yayo ari two imitima yabo. So rero muri iyo mitima y'abizera niho hari ubwami. Ni ukuvuga ngo uyu muntu akicizera yinjira mu bwami, asanga ubwami burimo abami. Ego. So rero iryo juru esike turiko dukora ngo tuzoje mu ijuru, okay, cyangwa twiteguye kuko nituva kuva muri nosi tuzokuja mu ijuru, tuzoja hagati yo kuja mu bwami no mu ijuru. Kugeza none ico nemera naho twebwe iwacu ni mu ijuru. Yego. Niho dutegereje umukiza ko azava, aje guhindura imibiri yacu yo gucishwa bugufi, agishushanya n'ubwiza bwe bwo mu ijuru. Yego. None nko tubona iryo juru nyine rizakugwaho. Ngo rizakugwaho ryari iryo juru nyine? Ntiwemezanya n'iryo jambo Yohana yavuze yuko ijuru rizokugwaho n'isi izakugwaho? Ijuru rizovaho. Ni nisiveho. Tuzoja mu ijuru garisha. Ijuru urumva rizoba rikuweho umuntu cyo gihe ryakuweho, kuko tunabona n'ijambo ry'Imana rivuga ko tuzoja mu ijuru risha, izivuga ko tuzoza mu isi nsha. Ngo iryo jambo vuze ntabwo Bibiri ivuga ko tuzoja mu ijuru risha, ivuga ko tuzoja mu isi nsha. So rero ico giryo juru mwebwe tuvuga ngo tuzoja mu ijuru, kandi tubona ijambo ry'Imana bidetermina neza, rivuga yuko iryo juru n'isi bizakugwaho, ndetse tuzoba mu isi nshasha tuyibanyemo n'Imana na Yesu wenyine ubwe. Ndero aho hantu jesha kwansobanurira kuko okay, sinzi ni mu byahishuwe hazavuga yuko tuzomara ngo tukaza kwimana n'Imana mwisi. Yego. Yego. Ryari? Yega aho ngaho nshaka uhasigurira abantu badukurikirana batahura ibyo ari byo turimo. Ryari? Ryari? Kuko uvuze yuko Yesu azoza gutora itorero. Kandi mu byukuri niko azoza kuritora atujana mu ijuru. Iri juru ni ririho cyangwa ni iryo rishasha rizoba ryaje. Uko mbitahura jewe ntahura yuko Yesu azoza gutora itorero, kuko iryo juru rizoba ririho bunyine rizoba rigihari, ndetse n'isi turimo izoba igihari. Ntiyazodukuraga gutwara itorero. Abantu bazoba batarize Yesu Kristo bazoba kiri kuri nose. Muri uko kuguma muri nose ngo ndetse ngo bazorya bamwe bakomeze business zabo, urantegere bagere naho gutoteza. Urumva bagira hano, urumva bazoba batoteza barya abantu banze kwizera Satani, kuko noneho bavuga ko Antikristo azokora ku mugaragaro. Rero bavuga yuko ico gihe mu ijuru tuzohamara honyine kwambikwa ikamba, tuzohamara cyangwa se abizera bazomara imyaka 3 n'igice. Yego. Rero mu ijuru naho habe indi myaka 3 n'igice ya mariage niko bavuga. So rero ico gihe nico gihe abazoba bari kuri nosi bazicunguza n'amaraso yabo ku mpamvu z'uko bazoba baranze kwizera Yesu, ariko kandi bakanga no kwemera Antikristo ibyo ariko akora. Abo nibo bazicunguza n'amaraso yabo. Yego. Rero ivyo nibyarangira neto gihe isi n'ijuru bizavaho, hari byinshi bizohaca sinijindani, ariko azogira isi n'ijuru biveho, Imana ireme isi nshasha n'ijuru rishasha. Ico gihe rero nje ndashobora kukubaza, ico gizo bikuyeho abera bazoba bari he? Bazoba bari mu bwami, kuko deja ubwami tuvuze ubwami si bumwe. Hariho ubwami bw'Imana, ubwami bw'umwijima bwa Satani. Ni ukuvuga ngo bazoba batarizeye bazotegwa mu muriro w'ibihe bidashira. Niturangiza bazoba barizeye nabo bazoba bari muri bwa bwami turiko tuvuga Yesu yazanye. Urantegereye? Noneho barya rero bazoba bapfuye cyangwa se barya isi n'ijuru bizoba byakuweho, Imana ireme isi nshasha n'ijuru rishasha, Imana ize tubane nayo mu isi nshasha. Ijuru risha naryo risha mu bandi izo harimo abamarayika, niko bitekereza. Niko njewe selo nuko nihuriza harimo abamarayika turashobora kwideplasa, none ntabwo tuzoba tubikimeze nkuko umuntu umubiri wacu uzoba uri glorifié mu buryo ushobora
kwideplasa ukagenda mu ijuru ugatembera kuko umva ntaho tuzoba tukiburijwe hose tuba tuhafiteho ariko cyane cyane ubwami buzoba buri mu isi nsha. Niyo mpamvu rero abantu benshi bavuga ngo tuzoja mu ijuru ariko mu by'ukuri Yesu Kristo yazanye ubwami kandi ubwo bwami burahari, ahubwo rero ni ukwigisha abantu ubwo bwami nubuhe kugira ngo babashe kubumenya kuko abantu bavuga ati nimuze mu bwami bw'Imana, muze ku bwami bw'Imana, bikarangira bavuze ijuru kuko hariho diferanse y'ijuru n'ubwami bw'Imana. Ico gihe rero abantu bazotandukanya ijuru n'ubwami bw'Imana, ico gihe bazaba bamenye ukuri. So rero mukozi w'Imana turagushimiye kuba twagutumiye ukatwitaba, ariko kandi urashobora kugira ico ubivuze kuri ibyo nari mvuze kugira ngo turangize ikiganiro cyacu. Oya wabwirije kandi wabikoze, ariko gusa ico no kongera aho ngaho igihambaye muri ibyo ni ukuba ufite Kristo muri wewe, sibyo? Kandi kumenya ko tuzoja mu ijuru cyangwa tuzoba muri ubwo bwami bwo mu isi yakuweho byose, ibyo biryoshe kubera ko ari twe biri ko bikoregwa, ariko kandi umuntu wese uzi ko ari muri Kristo, peu importe uko bizaba bimeze kose, tuzoreka kuba muri ubwo bwami. Kandi igikomeye, ijuru si ryo ryoba rikomeye kuruta ubwami, kandi n'ubwami si bwo bwaba bukomeye kuruta ijuru, kuko igihambaye ni Kristo tuba turi kumwe aho tuba turi hose, kubera ko Imana inarema n'umuntu ntabwo yamuremeye mu ijuru, yamuremeye mu isi, yamushize muri Edeni. Kuko twebwe igihambaye naho Imana iri, igihambaye naho ubuzima bw'Imana buri, igikomeye naho ubuzima bw'Imana butemba. Rero icyo twahamagarira gusa abantu ni kuko hari ushobora kuvuga ngo ibi bintu ngo sindi ko mbitahura, ngo sindi ko byumva, ntibigucange, injira gusa muri Kristo. Niyo utabyumva ariko uko bizogenda kose byose bizaba ari byiza kuri wowe, ntacu uzoruha uhomba, kuko Kristo nyir'ijuru, Kristo nyir'ibwami, Imana nyir'ibwami, iyo wayinjiyemwo ibintu byose bicika umugabane wawe, bihinduka umugabane wawe. Nicyo gituma nawe utaramwizera ufata ingingo ukizera Yesu Kristo ukinjira muri ubwo bwami, kuko hari n'abantu ushanga bavuga ngo ubwami bw'Imana ngo buraharanirwa, burakorerwa, bugira gute. Oya, ubwami bw'Imana ni Kristo, niyo tumwizeye tuba tubwemerewe, ntabwo bukorerwa. Umurimo ubudushitsamo n'umurimo wa Yesu Kristo, kandi kumwakira nta kindi bisabye, no kwatuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizaza umutima wa kw'Imana yamuzuye, bikaba birarangiye, ubwo bwami kwa buhindutse ubwawe, kiba gisigaye ni ukubaho ubuzima bw'ubwami. Murakoze cyane, turabashimiye kubwo kutwitaba, turabashimiye cyane rwose. Rero bakunzi ba Trivial Dreams, murakoze kuba mudukurikirana, mukomeze mugira share, subscribe na comment kugira ngo tukomeze tubaheza ibiganiro byinshi. Murakoze cyane.